ba go nenelwa ba tlhole ba tsweletse pele ga kgorotsheko mmogo le dikhamphane tse 13 tšeo go dumelwago di hulegile go se go swanela go ka bua dithendara go dumelwa gore dimilione tša diranta di ile tša amogelwa bjalo ka šunya gore ba hwetše dithendara balatofatša ba bangwe go balwa bahlankedi bagolwane ba peleng ba mmasepala le bahlankedi ba gabjale botšhotšhisi bo ngangile ka la gore melato yeo ba pharwago ka yona e be e tseneletše ka gona seo se hlotše gore ba golegwe bahlankedi bao ntle le mangwalo a gore ba golegwe ge ile baemedi ba molao ba balatofatšwa ba ngangile ka la gore lekala la di-Hawks a se la latela molao ge go golegwa ba go nenelwa ba mmušo ba bile ba thagala kudu mo le goreng ba lebala le gore molao o swantse o latele go swara ba sekišwa o ba tliša court ba fetša ba tliša court ka mokgwa le goreng a se ba latele molao ene rena re thabile kudu ka seo re nyaka go ba ruta gore le go sasa ge ba tšea dikhamera ba tama ba tshwara batho ba swantse ba tsebe gore molao le ona o swantse o latelwe ene ge e le gore ba nyaka go buša molato back mo ba swantse ba lokiše dilo ka moka ba make sure gore ntlo ya bona e ruletšwe a ene ba se ka nagana gore gona ya ba sekiša fela and then ba buše molato kgorong ya tsheko lekala la di-Hawks le re le ya go golega ba gononelwa bao leiswa. Doesn't mean that those charges were withdrawn. The charges are still there. So it means we are still going to rearrest them. Ka ntle ga kgorotsheko e be le lethabo fela go ba gonelelwa le bathegi ba bona. United, we will be standing, comrades, with the support that you have given us. Having to spend 48 hours in cells, comrades. It was not a problem to us because it was not for the first time, comrades, we were arrested. Lekala la botšhotšhisi bja bosetšhaba le ganne go ntšha maikutlo tabeng ye.